Ki organ apa sih carane ki? Organ Sang Putra Dharma. Eblak grup Dibancaki kapan eblek duwe organku? Kang sing kula hormati Mimi Rahman. Mama Pelin aja kalian. Ayah Sindok. Aye Sindo ana, aye Sindo. Bagos Tuku Penjenang Kevin. Aye Chelsea. Nana Aye Fadil. Ayo Grup TikTok joget gak bareng karo Mimi Eblek lah. Ayo joget bareng karo Mimi Eblek ngelarakan ya. Apa nasib badan duel Yeay. sampai Ngelarakan karo Sang Putra Dharma ya. kerja Grup di TikTok. perapatan hasilnya lumayan. Kanggo anak ubah sing ganteng dewek. Duite alut pisan tobat. Grup TikTok Damar Umpleng. Terima kasih atas kehadirannya. Hey, Ayah Sindo. Kanggo Mama I'm sorry. Oke boy. Tapi kanggo demenan duit beli Kanggo grup TikTok. Rahman. iya, sing duwe damar Bene Damar Umpleng. 7 jutaan nih. Mama Pelin. Kaya duit Anang Padin. Sila kambok bapak nih. Bapak roh minangka mapanetika. Bos kemasan, bos kemasan, bos kemasan, bos kemasan, bos kemasan obat. Bos kemasan, simpan deh. Bos kemasan, bos kemasan, bos kemasan, bos kemasan. Kanggo Mimi Rahman. Tim gepok. Aye Sindo. Bos apa kana? Bos Hongkong. Mimi Anggi tobat, Mimi Anggi sing anane Hongkong. Apa dir? Apa dia? Ugal bae atine duwe laki sampean doyan tuku sabione nan sing duwe kredok Murupe je. nampi kanti pengen jajan kuli sing duwe karangsung sayang Mamanya Ayo, Pelin Chelsea. maning. Mama Pelin, Mama Pelin, Mama Pelin, Mama Pelin. keluarga Damar Umpleng Sing keluarga Damar Damar Umpleng keluarga Damar Umpleng atine duwe laki sampean doyan tuku srabione nan keluarga Damar Umpleng anak rapi kanti pengen belanja kuli duwe laki jahat rapi Ayah Kia. Rahman sayang Ayah Kia. Ayah Kia sing pandai. paling sayang Rahman paling iman bos JP Awer ke. apa nasib padanya duwe laki Samperan ya. Sawer grup Damar Umpleng. dicokot lambene keluarga Damar Umpleng sayang keluarga Damar Umpleng sing paling eman keluarga Damar Umpleng tobat keluarga Damar Umpleng Mame Rafi keluarga Damar Umpleng bos kemasan Sing pandai. bos kemasan Nanang Padil sayang Nanang Padil bos nasi goreng bolane kalemu Arok namono. Aye Sindo bos Hongkong Mama Anggi Mimi Anggi Dugal bae atine duwe laki bos JP doyan sawer ning penyanyi TikTok bos JP anak rapi kanti pengen jajan kuli Mamanya duwe Pelin. laki jahat ning rapi Aye Chelsea. Aye Chelsea terus. Nadang caloan Aye Chelsea sayang bos karang song sing paling iman bos karang song eman bos karang song sayang bos karang song sing paling borak Kanggo pengantin.
oncle manok epinok 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 epi. Apa nasibe badan duwe laki bos JP kerja ning negara Jepang. Ayah sindo sayang ayah sindo, ayah sindo mimi anggi bos Hongkong sayang anak. Oli sawerane cah bos kemasan ya biasa bae nak Bos kemasan. bos kemasan atau ngotot-ngotot nang bos kemasan 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 bos kemasan. Kanggo bapak yo minangka bapak nenok tika deci bos SM bapak Judi dugal bae atine duwe laki bos JP goyang sawer ning penyanyi TikTok bos JP bos JP anak rapi kanti pengen belanja kuli duwe laki jahat ning rapi aja jahat bos JP nok decan sing paling cantik bos Hongkong bos Hongkong bos Hongkong caloan mayu ening barisan pikirane wis Anggono kursitan Anak sipit anak rapi kanti Sawet. ingin belanja Anang Padil sawet. Nanang Padil bos nasi goreng Nanang Padil sayang Nanang Padil paling eman Nanang Padil sayang bos Hongkong mimi anggi bos Hongkong bos Hongkong bos Hongkong bos Hongkong apa nasibe badan duwe laki bos song terus sekarang song gereja ning perapatan hasilnya lumayan aduh duitnya alot pisan kanggo keluarga damar umpleng sing kula hormati matur kesuwun. Aye Padil bos kemasan It, badan bikin ayah Bos kemasan sing bos pandai. kemasan Bos kemasan sing pandai, bos kemasan bos sing pandai. kemasan sayang Bos kemasan. bos kemasan eman wong wadon jeluk duite alot pisan. Alhamdulillah selamat anak putu ya. Apa